Utuango yake kiagera ipata neroro. Utuango yake. Bali bai jona ni moina ya sere tie loko binde ndire ma ai na se chukua amo we taiga wade ke biro be ya mata esto toquen de verte. Kapara so buango, asoko nenda kisa. Pero kuara rio hueta ko timoino ga kwangetan kwanda ko timoino ke tinkere kende kero ko timoino aja biro gombiro bire mata se chukwa akini enchere ndian korwa hueta ko timoino olge rio ko buata ko botenena para bande ni baba Mafanya biashara hapo como tafanya sawa toko kaendelea kuweka ila toko rato bwana ukimutua akora bia para bwana huko ibwe
sawa. Bwana kama ni Kenya ni mwakole. Wanafunzi wananipima bora. Na wao wanasoko ligere mmoja. Ya monase Estonia kwa nyara ya na ila satori. Yeye ni sana. Yeye ni sana kuna nyantara. Hapo Estonia iko kwa habari kitu. Kwa kuja kwa nyuma na YouTube. Ndio sisi tunamama. Wasia katori kwa saibada. Hawa na YouTube wale tena inkurwa. Yeye ile promo robaika. Tumetsiwa. Hawa na kusi yetu. Wale tena hii kama tena ila. Hapa na Kenya una baba kwa robaika. Wana tu. Ubekera hii kati ile. Kwa nini wangu kwa sababu? Kwa nini ni kama kwenda wa bande ni baba. Mti awe. Kwa kirambi ya mwanase Estonia ito ya Sara. Kama ya mwapa hii. Weta ntoto karangi na nda wande wa hiyo kuna weta. Maya la mo weta. Aki aso gwanja tuangoi. Kita itu sih kalau kita tuan seibada mau rancang sebuah kalau nggak sebuah itu kalau anak gue itu tenang sah. Wanafunzi hawa itu siku itu kita na watu ya bangera ini ilinde tu pokoknya kinsa wanafunzi mahali ambapo mko mnastahili kupanga laini ndio tusaidia wakati tuko pamoja. Sawa, naona wanafunzi tu wamepanga laini kutoka huko. Sasa tunataka kuajia mwalimu naye nafasi yake ya kuongoza kwa ibada. Sasa hii kufanya haraka iwezekanavyo ili tuokoe wakati. Wanafunzi kita nyambutwa neno chini na kwa sesi ya na bwana Wajiranda kwa nchoka nyarwe kenyoka nyarota hawa chaba na kusi la tokole kwangu ndio kwa shia katoa seibada Sasa topa ikinsa na iko ita gutmuna sasa nasogo
kwa china na wangu uweta kwa nyeri uweta kwa jumuina. Asante sana. Ende kwa na nema ikego kya somo ali wa sibada. Ngombe tumakole bwanga se bali ba banyolira. Sawa sawa. Diamond. 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 Asante sana. Asante. Hello? Muda kwanza historia ni mate. Na mokole te kwenu mwero changensa. Mos katuangensa iga. Zambia asa tere me Zambia. Sande kile to wote. Kasa ko le ke na. Asa ala ko tara na. Wah, tu jatuh ke tera, tu jatuh ibadah. Jadi tu berroket. Jadi sebenarnya di sini orang makan yang punya jual ibadah. Nah, itu orang yang jual pakai sebenarnya. Intwasende wajja mwezi mwa osibasendere mo yaino mwakolire intwe yombaye omutimoko kabeno maena somonguru eliaba oto osemeria asere
totogi nyasaye ise omonguru itu Yesu Kristo oyoro mwororo naende oibokogombereria gwonsi nere otogombereria ase emichango yaitu ase rita ria tata neri omwana neri omwe mutakatifu enema y'omonguru itu Yesu Kristo nowanja kwa nyasaye tata nobomo bw'omwoyo mutakatifu nainu mwensi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Mungu ni mwema na kila wakati. Lero nigo twakira igase ng'encho eyo minto Peter nero otoriketerire ogotorangei ase ng'encho y'ogosanga monene kobua mono muna twabete nere ase engaki y'obomoyo nabo igo togosanga nere ase eking'wanso eke ekiagera nere obeire okotwarigani ase enchera ya bene ng'a ase esabari yaye yokoibururia kabere nikogoteba nsa chinda ase okogenda ase orogendo rwaye rwa omoerio twensi nindu turagenda asare ero ikire okutang'anira eria nyakogotoroseria obomenyo ntuna abanyene ebibe naende togotutukana na okora ogosari gotambe naende togendia amabera nyasaye nakekora Kristo ao tena ninchu asende mwesi amwere meire mesige merito mesige Kristo atobogorete ase omusaraba oye nabo igo Petro nanje togobore omusaraba oye nabo iga muncha amo naye twabere tokogenda omincha nogokora kwa nyasaye iga twitia momo chaitu nakigimatoire nyasaye chinkoro chitu turi no emioyo emekanyeku ase ogotoereru nanchire ase amaisa nyasaye omonyango nase murara minto ng'aite nasaririe mono ase okorengereria ase amang'ana ase ogokora nogotakora naende nasoroire ase mari omotagatifu omwesiki abamalaika n'abatagatifu bonsi nainwe abaminto monsarire ase omonguru nyasaye wito nyasaye mu byonsi atwabera turusibita aturaye gocha ase obumwe otakwera monguru twabere Kristo twabere monguru twabere tosorore nyasaye tata omubi otakwera koranchigwa chisara chitu tosabera oyo minto Peter oyo kwarangeri ocha gwasore korwase obogima bwense koranche ntwe abana bao koboria tore omobora bwobuya bwao mobeka ase omogoko n'omorembe otakwera iga chichasore korwase chingatari chibibe iria nyare komenya ase omogoko bw'obogima botakwera amo n'abatagatifu bao bonsi baibo igabe ase owanja kwao nyasaye tata erie kero kiugocha gwa kabere k'omwana ogo Yesu Kristo anyare komobokia korwa ase abakure komobokia korwa ase abakure amo n'abatagatifu bao bonsi mwabera momocha yonsi agokorete ensa iga erio mobeka ase egikaro gia tata oito b'isokoro chiaito Ibrahimu tata nyasaye otakwera igo chisara chiaito togosabera oyo minto Peter ase omonguru oito Yesu Kristo oyo ore omwana omomoimo omonguru oito omenyete na kogamba emiaka n'emiaka yonsi batere twensi amina.
Somo la kwanza, somo kutoka kitabu cha Sira 38. Tategererane kumuranja. Awatagererane okira. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Sira 38 16 hadi 23. Somo: mwanangu, mlilie mtu aliyekufa, lia kwa ujungu, kuonesha huzuni yako. Uuzike mwili wake kwa heshima ipasavyo, wala usipuuze mazishi yake. Lia kwa uchungu na kwa moyo, hudhuria matanga kama anavyostahili marehemu. Omboleza kila siku 2-3, usije ukasemwa, kisha ukaichike kutokana na huzuni yako. Maana huzuni huweza kusababisha kifo, na huzuni ya moyo hunyonya nguvu za mtu. Mtu akiondolewa duniani, huzuni imekwisha, lakini maisha ya maskini hulemeshwa moyo. Ziruhusu moyo wako kutawaliwa na huzuni. Ifukuze huzuni ukifikiria mwisho wako. Usisahau kwamba hakuna kurudi nyuma. Umsaidii marehemu chochote na unajidhuru mwenyewe. Kumbuka, utakufa kama alivyokufa. Jana yeye, kesho wewe. Marehemu anapowekwa kupumzika kaburini, napo kumbukumbu waachwe. Nawe usiendelee kumulilia roho yake ikisha ondoka. Neno la Bwana. Tusimama. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jioni kwangu nyinyi nyote ambao mmelemewa na mizigo, nanyi nitawapumzisha. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumusifu Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo munatwalikiretwe na Yohana Mtakatifu. Nyasaye aiwe obonene. Yohana 14 utakiro mustari w'eritangani. Enchera egonja stata imwanjana asingoro cheino mumwegene Nyasaye na inche monyegene asenyomba ya tata neno manyo bonge aitaibo angana batebya ngogendande ko baroseria se onda gende ko baroseria se ninjite naende nimbarosia sende enda sende nche nainwe mobeo na se ngogenda nche mwanyuma nyire nchira Tomasi akamotebya omonene itomanyeti asobokia inaki turamanye nchira. Yesu akamotebya njeni nchira na ekene na omogima omuntu ondeta goja stata otatiga goetera sende onye mwamanyete nche angamwa mumanyete kata boigo kurubono mwamumanyire naende mwamororire. Hilifu akamotebya omonene tuoro kitata toisaneke. Yesu akamotebya nabeire amonainwe amatuka yonsi naye tomanyeti Filipo oyondorire nche omororire na tata naki otebaye tuoro kitata twegenire nga inche nigonde ime ya tata na tata ime yane amanganaya nche nko batebya tindi gokwana asoko bwakwane kolende ntatone ole ime yane
igakonya ko akora emirimo yaye nyegene nga nje yonde me atata na tata me ane ose nyegene asenge nchi emirimo emenyene kene na batebiri oyora nyegene nje emirimo ngokora nje nere nanye kole na kole naende emenene kobweye ikiagera ko genda ndo stata ko kendi nyonsi murasa baseri etaliane na kionda akole tata wakwe ne mwana kumurasa bekendi nyonsi aseri etaliane ekyo ningekole enchiri ya Yesu Kristo. Kumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Derombe. Pero. Itu kutua kajiri ya kendi kene nderi. Konoana kuna kutua katule sawa. Mkira chekere hingri la chetu. Mungu la keru la chore. Mungu ila bomonto. Aku yo bangga. Kuya komanya. Mungu eta mana nila kini. Na kutaka kuchenjeri hiko. Natutaka gukora njira ĩrĩa yonse onye ũmenyere tarabanga igasi yo gukora nĩ igasi ya gũci ahora atake gũtenenĩrire ase ng'injo yagae n'ũmũndũ ekini birengere bibiri Nyasaye bigete yakera omuntu era omuntu enyangi yae special ase njira ya bene na evangelete. Mungu ni mwema kila wakati. Kero tunataka kusoma whatever kurasa somo kwenda se kitabu kile tunataka kusoma kwa bado na ninchua sen bali mwezi mwa kwa wiki ngare mewe ni misige merito lenjini kwa wiki inga usuri sasa nilienda ni wala suisa na sopa ya na keki ngwe angalia keki ya na chao kansa ke chinga kansa bana ni weka na chira una tafadhali basi Mungu ni mwema na kila wakati. Utulie kero mundato erasa kardeki ndio wana ini hivi asali liwate za kilo tete kwa leta fucho hapa ayinge ko tegereba wana nile kita ikituwate umwana oyo obwanire seri yorima pakwikiri kuwana kardeki nena yo kubera pia sare kuda ko kusongoni liba pa utatua kile tani kwa wate bikebike tunataka kutulia pamoja okoromu igabu mwana ya sitira masikani ai wa sama masikani na haya ta koreka na usalibu tuweza ya masikani alo mundu skiro ro manene nduta tuja kwa na mwana manene sajibu tuja uchanga naye ikiwa umekosea usende waenda watu na manjeleos utafute mahali pazuri kupumzike hiyo itakusaidia iko taonja kwa hiyo ndio vile wochinza ndio wochi mbabateki mbora wochi ndio kuchukua boinda tei hata tunaongea kuanzia sasa hivi kwa hata mpaka siku ya kesho ukionekana unataka kuleta tatisho
mahali kuna mahali ile kaonekana pengine vibaya. Otherwise haina maana mwaona. Mungu ni mwema. Somo la kwanza limesomwa katika Kiswahili. Inachinga ki omuntu abe korara kubaso bosigense mwa sikani yae onye kunyara kana kunyara we kuruta yona wa kresi na mbaya ngalera korabo lira okia mambo okia mbogo konya kwa wansi ora kitinjere chao chionsi ilibionzi bilani yoko kwa family participate ekero wakore bilionzi pi ntomanyetemo omuntu kabeire gakorara karura se party asukiro chense ondeta hiyo ligi motanya kwa tatwara mahombo ndio tumeambiwa kwamba mwenyelie mwenzako omboleza warao omboleza agarao siku ngapi? 7. Ukimaliza kumlilia ukisamshika mwenzako tena mambo mengine bila tena wangu usenye ndoke ntiare teke usena mwana matikiangu chinjira chionsi pi nasae orobe yene robe yominto yakore ndoke yaire akwa mutili kwa mwachire kama sikania yakore ndoke alende korekano or the ways. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu Kristo uchiro utwara kalinjira. Nekala chiro utwara kalinjira. Ninjira nereyo. Yesu na kweto. Biamone. Yesu na igwetu. Na kwete. Na rogete. Iwasi interior sita ponge kia parte ke romo. Ngere kia parte ke base interior sita akaibo. Agakwa akaho. Ngere kia ngere ko mwa ngere kia ngere romo no ita ke ko. Iwo mukungo ta ke ko. Ngota ke ko. Yara kwa no ko yo sino ko ni aka yo sino ala ka wone ka nan ngiri kia. Amjambo. Yara ko la ndo bali ba ko iwe ta chile ka no ni to ko kesi ni to ko ni lo mo. Ko kwete. Kona ala ko ata ko kana no. No todo su kuwa ni chinda yo chia yin ko mo ndo ma ra yo mo ko so mo ko ra yo. Onye chia le ngo ya le ngo nta ndo ka bone. Kana ki kange chile so. Let me repeat this one. Ngende kumbati na wala nkon. Kumbati na nkon na kego. Si parang ko rasa ka chile. Ay. Ege kung yung mga ko at one time ni reminder. One time ni reminder. Lagi gete kare. Kumbati orang menyawan di muka. Masa seru dia mo. Si parang jawate giraffe. Kita hari ini dia itu. Dua nih. Kini kalau mau beli pasir, kita ada apa itu? Kita murah. Hari kamu lihat sekolah mau beli. Ini kia aja itu nih aja tahu ya. Jauh kalau nggak komen itu. Nggak ada tenang dia itu kumpul teman-teman yang mau kulah. Usai kita itu korek. Hanya minta tahu itu mau mana? Kami paling jangan biar mana? Onye pita takwe te kanga wacha. Ni wacha tawo mwe. Mungu ni mwema. Iwo pita kwe te bobe. Mungu yote na pita mba kwe. Ai mungu ka bobe. Alo tenga kana pita kwe. Alo. Mukati soma tanya bantu atenanya ndi kunya kana kana kwa mwe yuko. Nikiona huko na huko leo na ndio tena pita kwe to. Pita mba kwe. Mba kwe. Bawa kue, biar kue. Bawa kue tinjere, biar kue tinjere. Ayo ni maswali. Omonto ada ni yake ni, ada ni matukari, ada laki ni, arware, anje, kwa. Kifo ni lazima njia yote ile imetokea. Ikiwa kwa omonto amepangiwa. Lakini unajua binadamu lazima tukasema wanaondoka koreki okuwe mpaka tokoreki mpaka tukwane iwonu luta itala mbomba kwani
Mbia mole mwezi. Mbia mole. Leo tuachile inga asiki sababu mbalimbali. Uende kwa wanafunzi wako hapo. Wanajua vile ndugu yao alikuwa akifanya kazi shule. Mama yete na ndi na wao wote misa leo minds. But in the real sense, that's the ndio barabara yake ilikuwa. Wanyo ataweza kufanya pita kama ile ndio na ngine namba 1 kwa kwa. Lakini wafanya ndio namba 1 tena kumwili sana. Anda isaanza kwa watu mmoja na pale. Akanywa ndio mwani na Wednesday. Ndio usikale kuna hii. Msifu Yesu Kristo. Lakini hata wale wenzake walijaribu kufanya kitu hata kumpeleka mpaka hospitali. Lakini hawakufanya nini? Hawakufanikiwa. Sasa wonjo kana nao ndiga na matanga wepe. Chikomenda ichi aruo. Ya Mose isa kusira. Lakini yukwete aende yake. Aro ni ria yange au maeneo. Mungu watu mwanzo yuamsha ni yote na sajili ya kwanza na Mungu ni mwema kila wakati. Lazima tukubali kwamba safari ya mtu imefanya nini? Imewadia. Nikileo tuacha haya. Ito kwa ngeli acha kwa semina. Wetera asiki asawa wata ni baya. Ndipo asa wamwambia weka hiyo kwa hotel kule tunalala ukunia sinia suwatika. Ana kwa maana hiyo japa hiyo. Na japa wewe. Tatoito oregoro, akoigorere biseri, abamaraika bakwarigani nomogoko. Tatoito oregoro, akoigorere biseri, abamaraika bakwarigani nomogoko. Pero monena koirana tochenge amotwezi Itu kama elio pero monena koirana tochenge amotwezi Timboka asomorebe mpendera na salama kendana nyasari Timboka asomorebe mpendera na salama kendana nyasari Tatoito oregoro, akoigorere biseri, abamaraika bakwarigani nomogoko. Tatoito oregoro, akoigorere biseri, abamaraika bakwarigani nomogoko. Mungu ni mwema, ambale ingawa ni pita aiwewe biseri ya soigo. Ikono chu. Anya mota keteo ba kaigo. Ane botere te pita y volver a ir a ganar por pena. A vai estar hasta na pita era boca. Ane kwa rugo tene ni ne kono la chote na to pena lo tene. Stand up. Aseng yuko anjera na pita ya tata tu mokeno mole menande ya sai muy volver a so por tu bayo. Ande tinyora operate sasa ya Dios. Tukimaliza kutoka hapa tunaenda kusherehekea. Na njira ya saa tata Mungu ikema mtumiwe nase na Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu akareba mwana mtakatifu wewe tu ya Bikira Maria usiwe na msio Pilato waame twaso msalaba ukweto tingeto kimoko kimao ndio rema tukata ora ke kwa saba kule ulete yorase karasaso kwa saa tata Mungu ikema Corona ne kuambia ngana kule na njira somo mtakatifu ili sikate uje takatifu kwa kwa watakatifu urusi wa kweli wewe kwa kumbe Mungu mwaka mwenye nyasaye mbuya muno na ndio mbuya muno soko kwa watu wake
mbuya munaseke geni kyoyo ngendo Peter twabete nere twasanga nere asogosubenze aratwara kyubia agakora twakira sobunge n'umuntu kweneke ina kwamurange esawito ninjira yawe na ndo wakira biekera Peter na kwarangere tikiteka cyo mweri akegima kwa mwanzirete na cha sosia niwa wana iga pale mtu kumwalingani aso kumukimo yawe no moyo nyasanyo reka so wao erikegima kalo cha kuya wali monswa kaso mera wa yomo mera to sanga amo nje sosia Mungu utaiyo sana jawanji gunomo katikisa do tangani ale ko bate mwes bimategere ende kwere ngere listan malmo nyavere mo kwani ente ke yo kiningire sa mo ya jange kwani ente ke kom otanje malmo mi da bana na otere kini nyanjire na kwa na sobro bikosi avera nyare kana ma bitinga yara oga kwani ngane nda cha se service mo sifi Yesu Kristo mo ana ko bateri no ana yora rere oire sara suisa ransete na ende osabira umwana uri mono esamuwe kasagie ina akoro kwesta umuntu yo akoro kwesta atete kinse cya mambi sana we batere ti umwana uri rairali uno mwana mo kwa muna endo mobe lakini yode sikisari kimo koira no iriro moyo ile karo umuntu yaja bali mura wa Kristo batanga ni mwa majeteri chiko dia lengi tanga ni ko umuntu ko batiswa lakini amagana ko batena ro istawa ante mo katikisa na achira ngo bateni ndege ntege ko lakini o mabere ko okorere mna ngo bateni ora te bugonki ora kwa ngategerera istanteri kero gangana mu manyete imenye to mu jubi teri siraji ntomanye ine mono na bande ante diga iye bwa traneti bora omuni wete gusi lakini na achire nyakitari na ayo condition ibere one enjiro bolto bwana bole isiko yenda bakangongi yengoku lakini agenta gete tinchi gokwa ndo sio bolto moyo wete bia ariko bachiti ndo mayete mamu iba dile ngari ko akama golo ande diga kono iga na lengere iri ntone kamongo ngochi gokora nganjere umbatize ninje ndakwe umano yatoke agenderelie gasakwa nakyo tatwaro bororo akero umano yale sanduki iri tiga to sorore monene nyasai tata nayo mwenye no bogima roro umano yorase sanduki onyira tigete ngagendere kororo kigesakwa kono dige diorali tata ayo maito utungu kwae nanda ayo maito kurara kwae tambro ko kwao ase amateye yo ganga nyagusira na esta ogendere kora bali abatigaire agerege sabuke agendere ko bo butambe umunguru otoigwe tiata sore tata yasai tugato sabe ke roba pedendile kuruchinga kuteigwe tuwe kachinga kiechiga yasai tata ranu yomito wego mwana yut arura so wiko bwenseida na hitu ntagenda ororo yatumo sabera maya yasai tata kirero komungi kuria man omoseni boigo nandaro burutuao ayas tu sabe tigi rawa so to ende kwa mwana so Kristo mkuru tena Atom yetu ajira sore tuwekea kinga tuna wakemni useneri tabana kutereswa usa ole ka karora mawira ka karoma na bito wero kurara moyo eno die brawa sona kwa ruta skwani mawe kontra no ka kwa yesi yiga atom yara wa yuri pararte atom ya sokoti
abang'ina kũruta kũmia abatigaire ciango ciaye nĩ ciambi ciaye n'abamwabo nakũbaremia ase omochie obuterisi nane n'omochigo nkariga omorima n'abamate babaonjokanaire tomuya twakire ng'ambire n'esengo kwaraa kwabendereba kwabara kwabaikibia atomuya nane kaba omonekero oito bwobotuko yamake twakobotiki goragwase ore gotarisimu cy'omwana wa Yesu Kristo omongu wetu. Katuwe ba Bikira Maria sikisoro cheito muri osibire bitenge bito na aliansi abere akogerera yambasuka no kwende obuya bwa Nyasaye barakana butanga Kristo arenga yomo agakubweka konda akore abange koba abakomo begenda na pita oralire korende tasireti twamanyire n'abange barukwiriteyo asengenje y'umusaraba kuri babo mwabo amurire Masoge Maria wajirana Mungu naye kwanya Yesu wao kumwonsi na Yesu mwana wa Yesu Maria mtakatifu na Sara kusali kwa wasale Bwana na sekretari kwetu tukuoya mwisho kwa Yesu Kristo Mungu wetu. Amina. Sadaka kwa mtoto.
Ahora que tú eso, ¿verdad? Y gato sobre ella está tratando de na samangano mwene Yesu Kristo atwara na tawate abakatu itorero. Onda wao wanja kwa kanisa ya unaiwa. Otoya wone ndage ite ya wono. Otoro usibe eito. Unanto ya wao tseya. Kwa toto ikasote. Neato wale kurwaso. Mongro to sobre lo to wale kurwaso wonsina subia wa to mo masa matukaito. Asama avela auto ginge kurwaso no. Wo una toga ni tunamo ko wecha ko mwene to Yesu Kristo. Ya gerobonda ne chinguru no siari ne riao. Mongro Yesu Kristo atea to va una intungo to tebio na tegira moreme na vairo morembone. Torigerie bibi to ponenderi yo anje kirisikiao naenda to moreme no mo bonda wao. Asome nyitini yakani yakayonsi. Moreme bo mongoro obe na inwe amatukonsi. Aso wanja no kwanene tigato ena ne omorembo Kristo. Tana somona somo mtakatifu. Ikaja sawa mbionsi ato sentensi ya serikali hata no mwana no mo mtakatifu. Ukigale no morembe ama sawaito aegere. Tuweka nyuma na keigo. Lakini kwa eno tenne. Otera ngwe bakobeka. Egere bono ni nduli bagaisinini. Bande babiri batatu bemanyekani. Ara utomanya kitoko ndo chimwe. Ibone kana otero bote no bo tuwa kele nyasaye ngambi ya mono. Na ndenga nipigero muntu nera agoroke nera tena mangana indi yakateki. Mbiya. Kwa kobeke. Yes,